Jedna odlična manifestacija. Želim da čestitam Radio Bilo Polje 20 godina postojanja koje će proslaviti ove godine. Zaista ste veoma uspješni i slušani na svim frekvencijama. Odlična je tema i odlična je akcija koju ste vi organizovali. Sigurno da će u akciju se uključiti svi subjekti koji zaista žele da daju pun doprinos da ona prođe što uspješnija i dakle da ova manifestacija bude izuzetno kvalitetna. Sam značaj manifestacije dovoljno govori o tome da posvećujemo punu pažnju svim onim segmentima društvenog života koji će uljepšati život svih naših građana. Znamo da je ekologija nešto što veoma bitno za zdrav život, za zdrav vazduh, vodu i za uopšte opstanak čovječanstva. Danas kada imamo puno problema po tom pitanju, mislim da se čitav svijet konačno udružio kako bi imali zaštićenu životnu sredinu. To je ujedno i obaveza i Crne Gore kao države, kao ekološke države, da ima čistu životnu sredinu i da pored putne infrastrukture najvažniji segment turizam, poljoprivreda jeste i očuvanje životne sredine. I zaista ova akcija ide u tom pravcu.